Biara akwaba ediba attention trending issue jumadeni so na me amedi attention trending issue jumadeni bro we dia me jiswane eduana this year akosia sewa am powerful bracket too abusia for bibebu say ade na dia this year am powerful bracket too na nima ye bosansa an fi se me ra hu papa any say be na kakra ni na mbetna ha kan eye Abrantie bia yakoko no KNUST enam se yesusu se wakako we t-shirt afedi ono ankasa nua be ma edi nsem bi aba batudwa se dia abrantie no ye friend no Lambert Frimpong a wanya in 23 years I o level 300 o KNUST na ne bra pani di nsem bi aba batudwa se enya dia abrantie Frimpong yu okowi t-shirt bia na nadamfu bi a omo nyina atekro no nkwapra wa santimantemu na nadamfu bi ya unsa boys de we beji we atade we beji we mpaboa nadamfu no ebeji abrantie Frimpong yintade a okono akwakwahye onsi no osade aba kosa abrantie no onko school ewo KNUST wono bi sene na ye tetetete ne se ani onko school ewo KNUST wono bi no onko ewo school wono mu bi na oye area boy a ni nua ketwa Lambert Frimpong yi awanya ne baby kono mo ni di agro na oba ne hono mbeji ni ntade mo sade ntade ne bre Lambert na Lambert ye no nega we na ya obeji atade a unsi na odi abre mo nya ne hwe na odi abre me no so lie be no nti sade enye de embeji matade bi nti na abrantie yi sebi amafo kika se ane ade a onu nwi kakra nti no mo dwin se abrantie ne dwin se abrantie Frimpong ya wanya nba bi koi egu nani ma ase ana se nega ha wataba no wani pam nti sade obe ma afia no we nam so amokodru fie no ofre Lambert se I made a t-shirt ba ko bia ka me fie honum timi nsa ma meje bra ne beje wa ade nti abrante yi kono no do nim tini mu pobo ne bia wo se na danfo no betimi aye ne se nto koye no ene ya akasa jese wotam se kan wanfa woni ba akode woni prensa so ode wona motuo me ba na koma ho kakra ode woni fi esa de wo na chi na ye ni nua no yenko abusafo yenko ne yenko hwe video no. Right, good morning. Yalma for yemo amuso fin shaba suzuki na miya de make say ene miracle erena miracle no enye kufado aban ene enye Ghana aban emi am small boy bi obi a won se kan ku no kwa we de mesrema munyina muye nyina ayemwa na nipa kono di sansemfo ne ene ye nche no ene saying Ghana police because one from asun de NTM kakra Ghana from asun de NTM kakra emi am small boy your friend Lambert Frimpong ye kono kwa pra no eden owo me kai me mami wu ye Lambert be jam fe eye me ami nua colleague na down for Lambert yi na di agro boys so akoyi na mo won pen ho as we din we second year student of KNUST means matter sister names ne trend here KNUST level 300 level 300 KNUST Kwame Nkrumah su akwan ya wo kuma se ya ne ho na guy ni sua de obo no ho mo do se ni made kama any saying one boys ne mo kwa na sa na se for guy ni obi out dressing onim shotos na boy wo be jene ntade be hye ne bla 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 wo be je wunsi na de aba that's is alleged asema me makti na me so me kire no wo be jene ntade wo sha won fama na guy ko complain ye bisa de na be jema ntade na wo sha wo yifia wo de na de aka na de aba wo nya ne hwe no nigga say ni say wo pejo say guy na de ataba no enti enra that's memenda no kwsia no friend so nya de omre fi me jene ntade kono ni so kwsia na konhye wu anka ye nyina ye den yedi na chi sa me kura mo sunya ne me ye me levels so when guy na economic cannot the second day awon nfi e de awon ha e de awon chi wo the videos ni bibia ye e wo ho koyo Ghana police mo me mwa akwai na oda ho no on e di se adwuma mo me nche no what Suzuki mo mwa me na de okumi sumo boy no yeso ye nchire no bi ye de ye nye no bibia oba ye pese mra no e de mra no to ba bi mra no beda Lambert mama mra abusia for ye nyina ye ho awe ho sama eye Lambert Frimpong ni nua be ma e de aba betudwa se amanfo ene na momonten so kase ni nua no ukowia t-shirt sabi t-shirt enye ska bia na ni nua no anua na downfo mum ne beji na tade na kasa ba omontem ena omowia ye abusia for aha ene brebe ma kwan ame de attention training issue dwumade no ba na wie ye me ame de brebe mo no edin ame jeswane aduana de hye akosia sewa ampa for bracket to na me share wo say your social media handles na I obe like no comment no share na afoforo so ehun niam pa attention for your oma oh my Ghana makramu